Саламатсыздар урматтуу мугалимдер. Анда эмесе бүгүнкү күндүн биринчи сабагын баштайлы. Hiç yok. Körük boyu devam ya. Nerede olsun? Nerede olsun? Bir tas. Bir de. Kecheki күнү 22-so'zga to'xtalganmiz. Açar. İyi muhtaling, tayda muhtal. Açar. İşler söyleyin, açar. Salamatçılık. Salamatçılık. Anda emese Yaxşı, saatda başladık. Saatda başladık. Qancha so'zlik chiqarishimiz kerak deydi, чтобы 5 tilden birbirine ko'tarilgan so'zlar bo'lishi kerak deydi. Bir словарда endi ikkala tildagi so'zlar bo'la oladi. Misolga qirg'iz tilidan o'zbek tiline bo'lishi mumkin. Ya bo'lsa qirg'iz tilidan ingliz tiline bo'lishi mumkin. Bu yerda biroq men 5 o'zbek tili, ingliz tili, fransuzskiy, ispanskiy va nemisskiy bo'lar ekan. O'shalardan har birdan ish qilib bir-birine so'zlar qo'shilish uchun qancha so'zlik jasashimiz kerak deydi. Misolga o'zbek tilidan ingliz tiline bog'lash uchun endi o'zbek tilidan inglizskiyga qo'shilgan so'zlar deb bir so'zlik kelib chiqadi. O'shanda ele o'zbek tilidan fransuz tiline qo'shilgan o'zimcha davom bir so'zlik bo'lishi kerak. O'shanda ele endi o'zbek tilidan ispanskiyga bo'lishi kerak, o'zbek tilidan nemisskiyga bo'lishi kerak. O'zbek tilidan ispanskiy bo'lishi kerak, jana o'zbek tilidan nemisskiy bo'lishi kerak. İngiliz tilinden endi bo'lishi kerak. O'zbek tilini dag'i bo'lishi kerak. Ankayni endi o'zbek tilini ingliz tiliga qo'shilgan so'zlar bu yerda, bu yerda bo'lsa ingliz tilini o'zbek tiliga qo'shilgan so'zlar. O'shanda ele ingliz tilidan fransuzskiyga, boshqacha aytganda endi qolganlari 5 tildan qancha chiqish kerak ekan? Başqa qolgan 4 tilga chiqish kerak ekan. Bu yerdan 20 so'zlik jasashimiz kerak. Чтобы har bir tildan, o'sha 5 tilning birosidan boshqa bir tilga bir so'zlik bo'lishi uchun. Eğer dedik, har bir so'zlik двухсторонний deb aytadi. Tipa kitobning ichida shunday словарlar bor. Endi o'zbek tilidan ingliz tiliga qo'shiladi, ingliz tilidan o'zbek tiliga. Bir elis kitobning ichida shunday bo'lsa, anda qancha so'zlik kerak deb aytadi. Bu yerda qo'shimcha so'z bo'lsa, qashan ichida. Agarda anday bo'lsa, endi anday bo'lsa, anda o'zbek tilidan ingliz tiliga bunday qilib jasab qo'ysak, keyin o'zbek tilidan fransuzskiyga, o'zbek tilidan ispanskiyga, o'zbek tilidan nemisskiyga. O'shanda ele ingliz tilidan o'zbek tiliga bor, o'shandaqdan endi fransuzskiyga bo'ladi. Ingliz tilidan endi ispanskiy, anglizskiy, jana двухсторонний nemisskiy bo'ladi. O'shanda ele fransuzskiy, ispanskiy, fransuzskiy,
немецкий. Ошондой эле акырында испанский, немецкий деген двухсторонний. Ошондой баары болуп 10 словарь жасашыбыз керек. Бул жерде эмне combination, бул жерде кайталанганы керек эмес. Бул жерде орун алмаштырсак дагы болот. Ошондуктан эмне 5тен словарь канча мамлекеттин ортосунда болушат? 5 мамлекет болушат. 5 мамлекеттин ичинен бир словарь өзү 2 эле мамлекетке тийиштүү. Башкача айтканда 2. 5 факториал бөлүнгөн 2 факториал анан 5 кемтилген 2 факториал. Башкача айтканда эмне 122 көбөйтүлгөн 6. Башкача айтканда 10 словарь жасашыбыз керек. Бул жерде болсо орун алмашкан керек, туурабы? Биринчи орус тилинен англискийге, англис тилинен орус тилге. Экөө эки башка словарь болгондугу үчүн бул жерде А деген формуланы колдонобуз. 5тен 2. Башкача айтканда 5 факториал 5 кемтилген 2 факториал. Башкача айтканда 5 көбөйтүлгөн 4 20. Ошону менен 23 суроо аягына чыкты. İnternet menде проблема болуштат. Эмне? Kechirasizlar, mende internet problema bo'ldi. Yigirma dördüncü so'rini ishlasak. Bular 23'ün o'zi ele, biroq emne al yerda 5 tildu словарь жазсак, бул жерде баары 10 til бар экен. 10 tilge канча словарь жазсак керек? Өзбекчесinde daha var eкен. 1600 koydum, başka 800 keşke 800 koydum. Бул жанагы суроонун уландысы десе да болот экен. Эмне канча словарь жасашыбыз керек дейт. Эгерде 10 башка тил болсо дейт. Ошондо бул жерде дагы эле Aldırını A1 mamleket, A1, A2, A3 oşonda tillerdi ata alsak A10 için. Oşonda bul жерде bundan buğa boluş gerek. Bundan buğa kotorulgan boluş gerek. Bundan buğa oşonda emne? Başkaça aytkanda bul жерде oyun kayıtlanganı kerekli bolot. 10'dan 2 desek 10 faktorial 10 kemtilgen 2 faktorial bul жерден 90 gelip çıgat. Biroq biz bilebиz aldığımız soru emne 5 mamleket üçün jasap koygonbuz. Bul жерден 20 gelip çıkan. 20 kemti salsak 70 jasasak жетиштүү. Biz aldığın 5 oyun jasaganbız. 5 mamleket üçün oruslarga angliz, fransuzski, ispanski jana nemitski olup ошондуктан эмне biz 70'ti jasasak жетиштүү болот. Ошолор да ичине кирет. Азыр башкача суроолор бар дейлби? Мынакей. Elli iki karta var eкен. Kartаны ойногондо болушу мүмкүн же көргөндө дагы эмне 2-ден баштайт. 3 4 ошентип 10га чейин барат. Кийин
valetni G menen belgileyt. Keyin Q, keyin Karol, keyin A. Başkaça aytkanda tuz dep koyot. Oşonto bal bolup 13 milyon bal. Andan keyin al birinde emne tuz bal. Bunday dep ana dagın jülökçösü bal ele. Dagın kirpiç dep koyot. Bunday dagın kalga dep bunayça. Şunday bolsa kerak ele. Oşonto 4 türlü bolot. Oşo 13'tü 4'kö koysok bal bolup 52 kat ağız bal depşat bul jerde. Kança türlü jol menen deyt. Al bir masti degeni mana o. Al birinden birden tamlasak bolot deyt. Bul jerde 13 ta var, bul jerde 13 ta var, 13 ta var. 13'ten 1'di tamlagan jolu 13 kombinatorika 1 koyutulgan. Jülökçönөн 1'di tamlagan ne? 13'ten 1. Oşonda ele barında 13'ten bolgondan üçün 13'ten 1, 13'ten 1. 13'ten 1'di tamlagan jolu 13, 13'tün 4-nji derecesi. Başkaça aytkanda şunu koyutkanız cevap bolup çygat. Bunu koyup koysak 169'nun kvadratı bolot. Başkaça aytkanda tak 169 2 4 5 şunda kalkulator ile saldım. Bunu jöneli koyup koysak da bolot. Cevap uşul bolot. Emi andan keyin süre barken oşondo ele deyt, birok emne biz tamlap jatkanda eki okşoş meme bolbosun deyt. Misalga eki jülökçö menen eki kirpiç bolup kalbaş kerek depişler. Başkaça aytkanda egerde biz 5 kirpiçti tamlasak anda 5'ten başkalarını tamlay albayt ekenmiz. Oşondo kança türlü jol menen al birinden birden tamlasak bolot deyt. Birinci tuzdan tamlasak, kalagan bilösünden tamlasak da ele eşlemke emes. Kalagan bilösü misalga bundan başlasak emne 13 türlü jol menen tamlay alabız. Andan keyin emne biz bilöni tamladık da 13'ten. Misalga Karol tuz bolsun. Karol çırım bolsun. Anday bolsa emne Karol jülökçö tamlaşka mümkün emes. Oşonduktan emne 12 türlü jol menen tamlasak bolot jülökçönü. Andan keyin biz uje ökön tamladık. Ökön tamlagandan keyin oşondoy memedegi kirpiçti tamlasak bolboy. Başkaça aytkanda biz 11 türlü jol menen kirpiçti tamlay alabız. Oşondoy ele jol menen 10 türlü jol menen kalgan tamlayız. Oşondo bal bolup emne bul jerde 12 13 koyutsak 9 tak 26 болгондо 156 156 başkaça aytkanda 1007 160 oşunça türlü jol menen al bir mastinen tamlay alat ekenbiz. Bir-birine sandali okşoş bolbogon. Başkaça aytkanda tamga menen sandali okşoş bolbogon. Oşon menen bu suroğun ayağına çıktı. Tak. Anda emese keyingi sualga karasak. Yigirma altıncı soru. Kança türlü kança türlü jol menen al bir mastinen
birden tamlasak bolot deyt. Birok deyt. Qaralar menen kızılдар birдей aldıdağı sanı же tamgası birдей boluşu керек деп. Başkaça aytkанда эмне? Бул экөө кызылдар болот. Бул экөө birдей сандагы болуш керек экен. Ошондо канча түрлүү жол менен тамдасак болот деп жатат. Эгерде биз кызылдарда эмне? Кирпичте 13 та бар, бул жакта баарында 13төн бар. Баарында 13төн бар. Эгерде не? Бул жактан 13 түрлүү бирөөсүн тамдасак, мисалга Karol кирпичти тамдасак, анда биз ойлонбой туруп Karol алманы тамдашыбыз керек. Анткени бул жерде ошондой түрдөй тамдагыла деп жатат. Эгерде ошол себептен эмне? Бул жерден 2 кирпич менен 2 алманы тамдашыбыз мүмкүн, же болсо 3 кирпич менен 3 алманы тамдашыбыз мүмкүн. Ошондой кетип эмне? Karol кирпич менен Karol жүрөкчөнү тамдашыбыз мүмкүн. Бул жактан Karol A кирпич менен туз кирпич деген башкача A жүрөкчөнү тамдашыбыз мүмкүн. Ошентип баары болуп 13 түрлүү боло алат. Кызылдарда, караларда дагы эле ошол эле жол менен 13 эле түрлүү болот. Ошондуктан 13 көтүн 13 160 түрлүү жол менен ар бир мөөнөн бирден тамдай алат экенбиз. Анан эмне? Кызылдардын сандары бирдей, каралардын сандары бирдей болгон. Ошону менен ушул аягына чыкты. Жакшы угулуп жатат. Kança türlü жол менен дейт 5 кыз жана 3 бала 2 командага бөлүнүшү мүмкүн 4-4төн дейт. Эгерде дейт ар бир командада хотя бы бирден бала болушу керек деп жатат. Бизде 5 кыз бар экен, 3 бала бар экен. Аны эмне 2 командага бөлөт экенбиз. 4-4төн. Бирок ар бир командада хотя бы бирден бала болушу керек экен. Жакшы эле суроо. Эгерде биз биринчи команданы түзсөк, экинчи команда не? Ар дайым өзү түзүлүп калат. Ошондуктан биринчи команданы түзгөнгө эле аракет кылайлы. Калганы экинчи команда өзү болот. Bölgönde emne bir komandada bir bala boluşu mümkün. Bir bala boluşu mümkün. Je bolbosa ekili bala bola alat. 3 bala bir komandada bolup kalsa, keyinki komandada bala jok bolup kalат. Ошондуктан максимум 2 bala же 1 bala boluşu керек. Так, бул жерден эмне айтсак болот? Ошондуктан эмне bir командада ар дайым 1 бала болот. Бирөөсүндө 2 бала болот. 1 болгон карасак, команданы карасак,
Emne bir bala kerek bul jerge, kalgandары kız boluş gerek. Mestalары almaşsa ne? Mestası almaşsa bizge farkı yok. Başkaça aytkanda ayılması yok. Oşonduktan emne bul jerge 3 balanın birösünü tamlagan jolu 3 türlü bolot. 3 önün birösü keliş mümkün. 5 kızdan 3 kızdı tamlagan jolu C, başkaça aytkanda combination, kombinatsiyası bolot 3'tün 5'ti. Oşonda 5 faktorial, 3 faktorial, anan 2 faktorial. Başkaça aytkanda bul jerden emne 10 kelip çıgat. Bari bolup 3 köýtülgön 10 30 türlü jol menen otulsak bolot. Emne üçün bir ele komandany tamladyk desek, birinci komandany tamladyp koysok, ikinci komanda özüyle düzülüp kalat. Al jerge tamlaganyň keregi jok. Je bolbosa, egerde narkı 2 balany tamlap kölsök, başka komanda başkaça bolmok deseňizler, 2 bala bolgan komandany birinci tamlaýlanda, emne bala kız bolgan. Emne 2 balanı 3 balanın arasından tamlagan 3'te 2 olat. Bul jerde bolsa 5 kızdan 2 kız tamlay koydu. Oşonda emne olat 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Bul jerde bolat ki koydosun 5 faktorial, 2 faktorial, 5 kemtilgen 2, kaydıyla 3 faktorial. Bul jerden 3 kelet, bul jaktan 10 kelet. Bal bol danily 30. Hoşonduktan bul jerden bunun jogaby 30 türlü jol menen 2 komandaga bölsök bolat eken, hatda az bir komandada birden bala bola turganday bol. Anda emesi 28-nji suro. Jakşı suro okşoýt görünüşü boýunça. Altı katlı 3 kulyerge kança türlü jol menen jönötsök bolat deydi 3 kulyer menen. Bizde 3 kulyerimiz var. Kulyer katda apal berken adam da aytıp koyat. 6 katımız var eken. Bul katты emne bul kulyal birinci kulyalda A desek, B desek, C de koysak. Bul katты birinci katты bul aparışı mümkünce, bul aparışı mümkünce, bul aparışı mümkün. Başkaça aytkanda 3 türlü variant menen apal berişi mümkün. İkinci katda oşonda ele 3 türlü jol menen apal berişi mümkün. 3-nji katdagı, 4-nji katdagı, 5-nji katdagı, 6-njy katdagı 3 türlü jol menen. Başkaça aytkanda baryny 6 katlı 3 kulyerge menen apal berýünün 3'tün 6-njy derejesi. Başkaça aytkanda 27'nin kvadraty, 27'nin kvadraty 729 bolat bolay. 729. Owa, 729 bolat eken. Oşunça türlü jol menen 6 katlı 3 kulyerge menen apal berzek bolat eken. Tak. Bul jerde aytypjat. Kança türlü jetonlu telefondun nomerler boluşu mümkün deyipjat. Başkaça. Jeton. Jetonlu kança telefondu
nomerler boluşu mümkün deydi. Bul jerge qanday sifra kela alat? Birinchiga qalaganda endi 0 kelishi mumkin, 1 kelishi mumkin, 2, 3 kelib 9. 0 dan boshlab 9 gacha qalagan sifra kela alat. Oşonluktan bul jerge 10 turli sifra kela alat. Ikinci sifraga qanday kela alat? Al jerge da 10 turli sifra kela alat. Üçüncü sifraga da 10, 4'ge da 10, 5'ge da 10, barına 10'dan bolup endi 10'dun 7-si. Başqaça aytganda 10 milyon türlü 7 orundu telefondu nomerler bar eken. Qancha telefonluk nomerler bar deydi? Maksimum 7 sifradan turgan deydi. Qancha telefonluk nomerleri bar deydi? Maksimum 7 gana sifradan turgan deydi. Tuk. Bul jerde emne desek bolot. Misalga 1 orundu. Bul jerde aytypsat. Telefonduk nomerler 0 menen başlalışı mümkün demişler. 1 orundu qancha nomer bar? 0'dan başlap 9'a çeyin qalagan ele sifra nomer boladi. Oşonlukta bul jerde 10 türlü boladi. 2 sifradan turgan qancha nomer bar? Bul jerde 10 türlü bolot, bul jakda 10 türlü. Başqaça aytkanda 10'un kvadratı 100 bolot. 100 2 orundu nomer var. Bul jerde dagı 10 10 10 şantip 10'dun kubu. Dört orundu da 10'dun 4'üncüsü bolot. Oşantip 10'dun 5'incisi bolot 5 memede, 10'dun 6'ncısı 6 sifradan turgan nomerler. 7 sifradan turganlar 10'dun 7'incisi. Jetiden köp boluşu mümkün emes depsat. Oşo emi bulardy koşsok bar bolup emne 10 koşulgan 10'dun 2'ncisi koşulgan oşantip 10'dun 7'ncisi. Başqaça aytkanda emne 10'nu kaşanın sırtına çalsak emne bolup tak. Şunday bolot. 10 koyulgan. Şuncha telefonluk nomerler var ekan, maksimum 7 gana sifradan turgan. Qandaydır bir alfa ipte deydi. Emne alar
tochka koldanat eken, tile koldanat eken. Ana probel dep koyat, boşlukça. Boşlukçаны мындай кылып койсок да болот. Tilesi ortada болот пайда. Ушулар эле бар экен. Ушуларды колдонуп дейт. 5 символдон турган канча түрлүү söz же болбосо ушундай не деп коет, код бар деп жатат. 5 түр. Бул жерге канча түрлүү келе алат? 3 түрлүү келе алат. Эмне точка болушу мүмкүн, тиле болушу мүмкүн, же параллел болушу мүмкүн. Ошондой эле бул жерге да 3 түрлүү келе алат. 3 баары 3 болот. Бул жерден 3-түн 5-нчи дәрежеси 243 түрлүү жол менен 5 символдон турган код жасай алсак болот экен. Ошол алфавит менен. Kança 7 oyunlu telefonun nomerleri var deyit. Egerde 1-0-2 jol kaytalanbasa deyit. Eger kaytalanganda emne boldu ele? 10'dun 7-si. Uşunça nomer var ele. Eger bul жерде kaytalanbasa deyip жатат. Kaytalanbasa kantip işlesek bolot. 7 sıfırdan turgan. Birinci gemi 10 sıfırdan bağlı gelişi mümkün. Andan keyin biz 1 sıfırdan aldık. 6 sıfıra ikincisiye kelip kalbaş üçün emne o 6 sıfırdan koldanboyuz. Başkaça aytkanda 9 sıfırdan koldanabız. Oşonda ele jol menen 2 sıfırdan koldandık. 6 sıfırlar kaytıp gelbeş üçün 8 sıfırdan koldanabız. Keyin oşol ele jol menen 7 6 5 4. Başkaça aytkanda bul emne 10 faktorial bölüngen 3 faktorial. Şuncha türlü jol menen жасай алат экенбиз. Же болсо A 10'dan 7 деп жоопту да коюп койсок болот. Же көйтүп чыксак деле болот. Эгер көйтөм десеңиздер. Аябай эле көп болуп кетет экен бирок. Ошол менен жооп ушул болот. Бул жерде эксперименттерди эсептейт. Канча түрлүү болуп түшүшү мүмкүн дейт эксперимент кылганда, n монетаны ыргытканда, n тыйынды ыргытканда. Мисалга n балагы 1 болгондо тыйынды ыргытканда кандай болушу мүмкүн? Түшкөндө монетанын 2 бети бар. Бирөөсүнү орустар алиол, лешка деп коет. Bizde kantip koysak bolot. Бүркүт жана сан деп койсок болот, туурабы? 2. Бүркүт жагы жана сан жагы. Ошентип бир монетаны ыргытканда 2 түрлүү жол жооп чыгат. Эмне? Бүркүт жана сан. Башкача айтканда 2 чыгат. Эгерде 2 монетаны ыргытсак, 2 монета бул бүркүт жана сан болушу мүмкүн, бул дагы бүркүт жана сан болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бул жерден эмне 2 көбөйтүлгөн 2 4 чыгат. Кайсы болушу мүмкүн? Мисалга мына бүркүт менен бүркүт түшүшү мүмкүн, бүркүт менен сан түшүшү мүмкүн, сан менен бүркүт түшүшү мүмкүн, сан менен сан түшүшү мүмкүн. Баары болуп n монетаны ыргытканда ушундай болушу мүмкүн. Башкача айтканда эмне? N жолу ыргытканда канча түшөт дейт. N жолу ыргытканда эмне? Монеталарды мөң кылсак, биринчи жолу ыргытканда
bürküt je san düşü mümkün. Başkaça aytkanda iki türlü. Bazı iki türlü gelip jobu 2'nin enincisi bolot. En manetany ılykanda eksperimentde 2'nin eninci türlü düşüşü mümkün. Bilok bol точно dep aytkanga bolot bu. Hem ko'ncha kinologda emne bolat manetany ılykanda teң ortasına turup kalganda da bolot. Alaldı bilok eksperiment kılıp ko'rsangiz, bunday düşüşü milyonda bir je milyardda bir oşonduktan bunu jok öyle çıkarıp koygan. Moş sizlerde boluşu mümkün. Jel tegiz emes bolganda bolat. Je anday bunday. Bilokany jokka çıkarsak bolat. Oşol men bu surun ayağa çıktı. Dördüncü soru. Jeti okuwçunu bir katalga kança türlü jol menен tizsek bolot deyt. Birok 3 dos az dayım birge turuşu kerek deyipler. Üç dos. Misal kanday desek. A, B, C 3 dos bolsun. A, B, C. Kalgan D, E, F anan G kalan aytılsa bolat eken. Bul jelde 3 dos bolsa az dayım birge turat deyipler. Birge tursa bunu balın 1 dep alsak bolat. Emne? Bulardan bari bildik de aldık da. Bari dos. Acıravaydı. Başkaça aytkanda. Oşonduktan bul jelde 5 ile adam bar dep eseplesek bolat. 5 adamdı bir katara kança türlü jol menен tize alabыз? 5. Birinçiye 5 türlü adam kelat. Keyin bir öz tutgandan keyin 4, 3, 2, 1. Başkaça aytkanda 5 faktorial. 120 türlü jol menен tize alat ekенбиз. Birok A, B, C. Başkaça aytkanda 3 dos. 3 dos özara mesalaарын almaştırsak dağı bir çoğu turgan bolat. Oşonduktan bular kança türlü mesle almaştırat. A, B, C bolup almaştırat. A, C, B bolup mesle almaştırat. B, C, A bolup mesle almaştırat. B, A, C bolat. C, A, B bolat. C, B, A bolat. Başkaça aytkanda 3 faktorial türlü jol almaştırat. Oşonduktan 120'ni 3 faktorial. Başkaça aytkanda 6'a köçsök 720 türlü jol menен jeti okuwçunu bir katalga oturtsak bolat eken, katalga turutsak bolat eken iş kılıp 3'ü ajıragыс bulup oşol menен 720 bolat bizdin жооп. F12 35 işteğil dağı birinci savaktın ayağı da çıkıp altı özü jana içine sözden açar olup Sablaniyada deyit 5 adam katışıptır. A, B, V, G, D kança türlü jol menен alaldı spiskı apelatil жазат да киргенде ушулар келди деп жазышканда жазса болот дейт. Bir spiska жазса эмне birinchisi misalga emne birinchi B keldi, andan keyin G keldi, keyin D keldi, keyin V, keyin A deb жазып koysa bolot. Kança türlü jol menен ушинтип жазса bolot deyt eger B A'nın aldında turbaşım gereken. A'nın aldında turbaşım. Başkaça aytkanda A birinci yazılış gereken. Andan keyin B yazılış gereken. Anda özü kança eger bul meme bol bolsa bul şart bol bolsa bul şartsız kança bolat 5 adamdı
qancha turli yo'l bilan yoza olasiz? 5 faktorial turli yo'l bilan yoza olasiz. Bir qatorga tizganlar yo'lda başlaydi. To'lov misolga yozganda emi A V G B D B A D. Eğer de A bilen B'nin gana mestasını almaştırsak, emne? İki türlü almışlar. A B'nin üstünde boluşu mümkün, C A B'nin astında boluşu mümkün. Oşantip iki türlü болады. Bizde emnes gerek? A al daim B'nin üstünde turuşu gerek derler. Oşanda bu yerde bari eseplendiği için teng calımı A B'nin üstünde durat, teng calımı B A'nın üstünde. Oşandıktan bunu 2'ye bölüp koysak 60 болады. 60 türlü yol menen operator alat yazılarken B al daim A'nın aslında bolup var. Oşantip 60 yol buz bulup A emi B'na emniyeni aytışlar. A al daim B'nin gana aldığında değil. Başka aytganda A menen B dost deb жатат. Bayağı aldığım sonu qaraganda. Ökö al daim uşuntip turuş kerek eken. A B'nin üstünde turuş kerek eken. Jana A menen B'nin ortasında hiç kim yok boluş kerek eken. Başka aytganda bir ele adam deb esetlep koydu. İçeride özleri almaş albayt. Bir ele adam dep alsak bolot. Oşonda G V G D 3 adam var. Başka 4 adamdı. Bir qatorga qancha turli yo'l bilan tuza oladi? 4 faktorial. Başka aytganda javobimiz 24 bo'ladi. Oşon bilen bu so'rov ayog'ina chiqdi. F13 soatda ayog'ina chiqdi o'zi. Qanday emas ikinchi soatda ko'rishgan.